Tolong nak bentar Banpai ke kubur Syaki Cement Factory. You have some shame. You have exploited our resources. Do have some shame and do something for the goodness of our people. Sngew Shuh ban perkat kata jingwan ki trading license ki balada issue dekat Jhadc. Bat kunjo ka jing trekam jong kata ka benemi kepala pampong kepala bam kroing ya krinom jaitia ka jini kadon sekelai pat ka benemi styles ke trekam hagi cement factory bat kata kalong hai jine gisi lada hindai ban wat ya ki jing kain kana wat ki samla ki bayo jam hagi ne ki cement factory tin sham ka jing kain ka biang thik bala icon ai jam ya ki try muluk mereka hebat ke balong ke ground reality ke balong apa laikam na train de kinong way kinong ar haga kerteng jom di Christno nanti produk anu balong ke basisya henry ladang balong balasil shipel kenar hajar ya kita muluk one step point siap attendance ke now 0 point balai hingga bansna ya kepada finishing now 0 point balai hadu siswa sampuyan kata kali kecing kali ke bani makan coba Sngew si banong na kisan snem ni pendi ya kinong nikmat kicengi henry ondon bayar site ban pesmotu ya kasukarin dia bahkan hampir kat ya kena dia kasion ngangadon ni empat kendau batang sitro ayu kan cia yang anda kinhap salendek to fencing atau akan memulung kumbaay sobhay o karbangla nanta Shuh kebaca sedikit time di kalong ba hadin bagai NGD kalabu ya kajengkang lat nakabata penyinti yang kawan ra ya kajeng sosat kapag raw hado kata-kata nakabata di paiba ang sosnaw sapo rilom jahitian ngam yang hang nera kuburan mengpungrem ya karai jang NGP hendak ingat snopkan temban baka mi ko punya karai kabaay temban ke cindika yang ni kinong jahitia kumno pangingin sutu nakabanta pala daniti ninandang ro bantangkay nakabanta ka jimantoy ka janga ka jangi patipateng jangi kibansami hendak dapat kemasusi kolong balai balakang ya babon balang henry pelipan nakabata di kartu kanle balai nakang nakabata babon balang ray na pelipan nakabata di kartu kanle atau kamday kumta ada kamlang kumta balai pat ciling di kenglam di krap doyong pat balai pat kram si kram kitwa di krem ti doyong sado ka jing April ni jukali em nakabukong ganen ni nakapati ngiyong lada kang lot ya baro lada pli lot ya baro kamday balong lenong tang nakbuta katukan niya pensopha kipadon kapor dan yang nakbuta kita bangitip ya kita terteng highly branded name the high levels of my career diperlok dibaik di tengah nganong nyepi hadin bagai NGT kalakang banti makdoyong ladon kajing persyang jang paiba bagi kijungi banyak sar kumno banyak orang kalat balai amdan bayar biki ban penyo nya ka hok ka benta takum kanong kan kijungi ki riulom bangin klong ya kimar pa kundel kijingat ko ki baw play mai lane ladan ban jai ka sensitive mining bro balai om semlaya site bahkan alat bro ya babon malang kirit dia bakin kotbor banti henry ka sensitive mining kung bakalong banta kadai ban kotbor tang ikatu kanne Bniat dehi ubabon ubala diperlok dibaik hadin bagai NGT kalakang ya udoyong sagaway pat kajing kapani ya kendo kata kalong namar kumangalong menne karinom jaintia kadai balok
kru kerpang pikwa umau bayong rupiah pikwa umau bali rupiah maka kebajian hadim balak kontrol ya umau bayong radon sa kajing kontrol pan ya umau bali katau mau sun mano bala kontrol yang la kontrol yang dah kita ki he sai pan na poritor hakador kadar jong di cement factory pra kundai sipro natam ya kataro mena bangkit mereka kum ki record pra tali ki cement factory ki pon na ko ajain years mano ba ailat kine banak banta ka jimen toy jong no la ailat ki angai marwai ngam kmen ya ka jingwan ya ka jingdon jong kine ki cement factory namar kim don ching thoida rum nak banta ki pai long song nak banta ka ri nak banta ka jela ka jingi ka ka pasmosi kalong ki bayo jimen toy ni kine ki cement factory ki dehi tang katu kane kita ki bayo dong ki sene bat ki bo ki bahwa kadon ka jingong kadon ka jingong ba ka jingwan jong kita ki factory kanwan ra ya ka roy kapar hanre ngang shem ka pasmosi kalong om dan jing faida rum nak bata gari pakai chatan dia nak bata sama ji mereka ka bacia kalong la klong balabo ya ka klong ban klong hado bandalan lut klong badan pensa sang ka sunrong ya ka rilong chai tia ni iki marpa pundeo jangka gibalong na jing sky nak banta ban nak banta kalasya ka janga ka jagi ni sosyo ka pasmosi Shuh kalong bagi di sini. Ngane tu ya pi. Ngane ka sini ki manta ka sini kan terdikenam. Bagi ne ki inshallah bomde ko kisah fakri di day pandu no. Shua bangangan song. Ngakwa. Ya ka banten mau. Ngalong we ni ki MBC ka JJDC. Andre ke kabang asnosi pat snow dia so yang tembung ya de kalong bang. Kajain dia hills autonomous district council. Kamdan Bniat Shuh halor ki cement factory. Ka bacia kalong. Kadon ka jingku banbu ya ki monitoring check it. Ban pentikna kanut ro promotion urong apa ki cement factory. Krang bangilakan yo ya ke revenue. Andre sya pale kala pemban ha kita ki cement factory. Mano pan he ya kine. Kalau pensan lagi, ada orang yang kadang lagi macam ni. Kalau di priu, jong kena ke prihi, unyutan muskum kalau pensan, kumba pensai, yang useng ku bolong kita kisamen factory. Sasin lang ba jong kena ngapot ngawer jadi paiba jong kanilum caitia. Yang rang ba kendit kendriu. Sasin. Ila bandon kita kenal bagi le politics. Kau VDP kau le politics. Henry kan singkali juga kolong. Ma pipat kita lui, kita jemnut, kita sian, kita bah, kita ayu. Angi tinggi le politics kan. Henry tip. Mangi kau VDP ni le politics. Henry tip. Baka porbet yang sampai. Kalau day nak minta di nong song apa lapangan apa bukro apa kandudi anda skosi di nong song akan kijakan kisir kokot kiam nuat pansai yau kau apa usambai ban leber ini kiseng kita kenal yang kita kalau politics bila ban susnang nama pidon yang youth front pidon yang mahal jangki Henry Kadba pidang sosngai pidon yang ini kisamla yang mulai digar kejauh panpa man ayom pensenran yang kinang lapangap gine pat kinang do yang kendel bate sekan boy kapor wat pakin yapkan Shuh ro anda gimyo Shuh yang kapan repan riang baban od yau kau upa ujoki kapor kolong mentang pendam no yaitu tidak ujoki Patrano yang di jangki ko kipai bang ko kinong sansar apo kajala may galaya kajangi
Bat kolotip bahagari sensar pai ba kabakum kane ka bani syong. Kamdei ka kanhun jang kisan pangwai ngut ka ba penlong ya karulin ka baklan. Anrai dei upai ba upa penlong ya karulin ka baklan. Uban rai ya kisin jam syakmat. Kalong ka jo karpam kamdei kisipau. Ki kendai ngut na kimri pawot. Ki ba penlong ya ka kanhun kadang persya oposisyon ka baklan. Anrai dei kasur jang upai ba ka bahaban pai ngor. Panpai parman bahkan no kano kepak sinjam kepada sim kamdai balong kaban wanra ya ka jinga ya ka jing sosat ya ka menta bat kalashai ka jong pai ba kai no wat snow shine ya ka shuki kepak pisang kasur jong pai ba persis susah pai ba kalau kepak hamdang bor wat kelet ya ka ublay yung terpu ya